खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थि बिथिंनि दान्थे बिदान्थि खौरां बेनो जाहैबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बेनि सिगांनो बेरेखा दोलोआ रायजोआव गोख्रों खामानि मावनायनि बे समाव थांखि लादों आरो बे थांखि बायदिनो बाथ्रा बुंदों जे फैबाय थानाय जा आसाम विधानसभा बिसायख'थि बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिया बिटिआर एबा बिटिसिनि बायदि जागोन नंगौ बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ मख'नानै बे समाव बेरेखा दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि लरेन ज्योति गगৈ बिथाङा बाथ्रा बुंदों जेराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मेजिक नाम्बार मोननानै देरहादोंमोन गासै मोन 28 बियाबाव देरहादोंमोन जेराव रावबो सानफेराखैमोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोन 28 बियाबाव देरहागोन होननानै थिग बेखौ सोमोन्दो खालामनानै बाथ्रा बुंदों लरेन ज्योति गगৈ बिथाङा फैबाय थानाय जा आसाम विधानसभा बिसायख'थि बे आसाम विधानसभा बिसायख'थियानो बिटिआरआव बिसायख'थिया जेरैबायदि रिजाल्ट जादोंमोन जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बिटिसिनि जा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जे मोन 28 बियाब देरहानायखौ सोमोनांदोंमोन आरो हमस्लाबनो हायाखैमोन थिग बेबायदिनो आसाम विधानसभा बिसायख'थियावबो आथिखालनि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ हमदांनो हानाय नङा मोनदांनो हानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों लरेन ज्योति गगৈ बिथाङा बिटिआरनि बायदिनो जागोन आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टआबो होननानै बे समाव लरेन ज्योति गगৈ बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों আমি সাজু কৰিব তেওঁলোকে চাই কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে বিহাৰৰ নিৰ্বাচন চাই পিনে ভাবি লাভ নাই যে অসমতো হ'ব অসমত বিটিআৰৰ নিচিনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সাজু থাকক অসমত ফলাফল বিটিআৰৰ দৰে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুংগুৰীলালৰ দৰে ভাবি থাকিব কিবা কিবি ফলাফল হ'ব বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাটি ভৰিৰ তলৰ মাটি দিনে দিনে যে খহনীয়া হৈ আছে আৰু এই খহনীয়া তেওঁ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দুৰ্নীতিয়ে যে কৰি আছে এইটো কথাও তেওঁ গম পোৱা নাই তেওঁৰ ঘৰ পৰিয়াল তেওঁৰ পৰিবাৰ তেওঁৰ ল'ৰা তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ ভাইকেইটা যিকেইজন ভাইক আছে যিকেইজন মানে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ মেলি দিয়ে ৰাস্তাত তেজমঙৰ ভাই নহয় কিন্তু ভাই টকা পইচা অনা কমিশ্যন লোৱা ভাই যিকেইজন আছে তেওঁকেইজনক মেলি দিয়ে এইকেইটাই তেওঁলোকৰ আহি থাকিব লগা দিনসমূহত আটাইতকৈ ডাঙৰ কাল হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজেও এয়া গণতন্ত্ৰ ইয়াত জনগণে অধিকাৰ পাব লাগিব কোনোবা কেইটামান পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেক সম্পত্তি নিচিনাকৈ অসমক ব্যৱহাৰ কৰিব চাৰিওফালে কমিশ্যন ল'ব কয়লাৰ পইচা ল'ব কাঠৰ পইচা কমিশ্যন তুলিব এইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ সাজুনে আমি সাজু আমাৰ যি শক্তি আছে শক্তি সামৰ্থ্যৰে সৰ্বোচ্চ উজাৰি যুঁজিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ সংকল্পবদ্ধ